Get up. Ma le alo ma le anganga pa ia o te whaatalofa. Malu le tena fau. Pa ia ma mamalu o Samoa i te wainga wō ma au mea mamai. Ia e me e foi le mamalu le atunu. Whaafafonga mai lunga u peng te whailangi. So I fua manuia. Tae ao tutoa. Tae ao o manino I le alofa ma le anga le leo le tua. Welcome all. Welcome all into God's compound here at Etenafo. So before we start worship and set the tone of worship, let's go greet one and all. Tell everybody that God loves you, and so do I. Now atuia, feel for fai le lofa le tua, ia mawhai loai, lo walofa mo ilato, ai meisio le.
It's good. And all the time. Le leile tua. I te mi uma. So we're telling everybody, let's worship. O mai se tātou tāpua i atu I le tua sili on le leile au. Vivi atu I le li. Wala atu I lona suafa. I o tō wha I nuu ana mea na whaia. I o tō mita I lona suafa pa ia. I oli loto o e sa ili I le ali. Give thanks to the Lord and call on His name. Make known among the nation what He has done. He has done as well as His miracles. Let us all pray. We look to you, O Lord. We look to you. You are our refuge and our restorer of our faith. Lord, look to us as we draw towards you. Us with the presence of thy Spirit, so that it will lead us to our salvation. In Jesus Christ, our Redeemer, we pray. E tau la I le sila ma le wha moe moe I la o le vavau. La, ma futa mai lo wanganga pa ia. Ia la ngā luenga fofoa. Le matau tia le sili ese o ia maalu ma walunga I o vi inga Yesu ke viso e le whaola. Wa mātou wala au matatalo atuai. Amene. Magona le nganga whange tia le nei tai au. A wasa tātou vau ese le nava yaso. Ono le wha moe moe le tātou pulenga. Ai malo le tāpo inga mau le pa ia mal mamalu le ka le sia. O le awato e te liu mai whanua. Le wha moe moe pe ana whianga iai. I le manuia au se vi inga sili mo le tua. O le nei la tai au o mai moa ma tātou mata matai. Ia le manino le alofa o le tua. Le alofa a winga ese. O le awa whaasopo lia mailo o tau soifua. Le a foi lo mau le mama losi. Ia awa le tātou maftanga. Au fai pese a mata mai ia le tātou tāpua inga. I le vi inga I luas futasi. Ma le luas fulua.
Le mawalunga man mapupue le nei taeao, le ua tātou, mo le mawina le alofa ma le anga leo le tua. Le i fua mai whaunga le nei taeao fau. Matua le lima le whaatalofa, suafa man malo i sukriso. Whaatalofa tua i pa ia le kālesia, sulau sunga le toina, ia whapele tina le ngā luenga, le malu lau whai ngā luenga. Lau a whionga te te whono, mat pa ia lau a whono. O loa le kālesia on te mama tinau lawe alo ma whanau, ia mese o tātou. Malo, whai ona tātou whatasi le nei tai au via langa leo le tua. Tu lai le awa ma le minga tau wai o le asisinga te akono, pe ena masangiai. Manuia o tātou matua ma le nofo alo. Via pa ia lau whai ngā luenga. Min tātou le mafuta le nei tai au masunga iawa. Whengai mga luenga ma whaiwa le nei asu. O lo manuia. Via o tātou te mā, i whengai ma talawai. Ia lo manuia le au mātua le ulusina. Tina matua le tua le kālesia whalola. Ia lo iei le anga leo le tua. Tala le nei tae au. Sa maua le so tainga le. Ia so sola. E whionga le tia kono ia filo i tu mua maluia. Nisi o tau ainga sa whea. Whanamlawe tupu whafose i lunga leala. Ia le whaingo fia o le mwhaiona tātou awai. Ia mana tua i tātou talo le nei tae au. Haua le atali i sa in mota ngasi mota sulfainga. Ia Chris. Ia maua le nei tae au. Ia pule lofa le tua. Ia wa ngasi sa whenga iai. Ia nisi fo i o tātou e kālesia. Ia o le mwhaiona tātou awai le nei tae au. Ia lo malanga. Ia te tono lo iai le anga leo le tua. Whionga le te akono ia fuiawa ma le tausi. Ia no iai California o no matua. Tua alo tau tolia i mau ta ngasi. Mana tuane lau talu. O le tua mnan whai mesili. Leo o tātou wheloa i mau ta. O le tua le nei te au. Via langa leo le tua. Via le saunging. Via le tulai. Sunga le toina ma le folfol. Ia nga lei le tua le nei aso whaftai. Na fina na mao e mata le tālonga o le whanau. Na tali i a Cyrus Fiaseu ma AJ Fuimono. O se langona i le mawhai na whaamatalaina ua whaamaliaina lau vaai. O loo whewai o watali i lunga le malaya o le tama whanau le etena fau. Whamai asi o le whaimesili. Le tua whaimesili. O mea lofa le tua tutoi tutonu o ainga. Ia le o manui ai foi ma le tena fau. Le mori mau foi le nei tai au pena whafongaina le fionga le ti akono te tai. Monia. Se vai tau o tofta fonga. E le whaingo fia. Tau tātou te mamoe mo nue le fati. A sa ili mai lava e mala se awala ina i o mai ma o ia le tātou maftanga. Fa mai upo al salamu. So ia. I o tau fi le mu.
ma ia tātou I loa o ia lava o le tua. Just be still and know that He is God. Tātou tatalu. Le ola ma le soifua o le tangata o loo iau a aolofa. E pua ina mai le tua I la wafio o le tala whaasolo pito o le tangata. E aleana e feta laima e tu malele I nā ola ia. I nā malamalama ia. Ona fo ai lea o me uma. O le soifua ma le ola lea. O lena whaalangi o pale alii o lau fōwhanga. Ua o mai le neitai a olo o tau aveina le tua lau tau singa. Ma le tau a auina o le soifua ma le mātou malosi. Iwi ana o ia I mātou le tua I ngase ma tau tia o le ola. Ai meisi o whaarwe lave le ma alo fia. Ai langona le toa ma le fi le mua le leitai au. Awai le o muta le walofa. O lo o wawai mai pēr le wha moe ola I o mātou tangata. E o lava I teimi e luti ai mātou I puava. Le e mātou mapu lava I la wafio. Le tu o le vi inga ma le whaafutai. E e tu mau I la wafio. Mai a le o lo tu ua. Se I o lava I alo ma whanau. E wi lava wa le ma whai o na tau au fia mai te tonu o le whale. Ai tā ofi le tua ma le mautinoa, o lo o maua pēr le soifua malolo ina. Sa mātou ta ape I le nāva yaso, ai mātou ta ape lava o nuu poto poto. O fōlinga malino ia pēr na iaile nei tai au, ua whiofo fwa iai I luma o nuu, ai le o tua. Whaaftai le tua mo e tena fau, whaaftai mo na tangata I lo lātou soifua tautua. Soifua aufo ma le ola au auna I a te oe I so se hala. Ua avea le nei fale ma le malai. Ua whai ma a ai e mātou whiofo fwa iai. A ua whai fwai ma malai le tua ua mātou lu fale mai. Ina ia I lise mātou mafutanga ma lau wa fio. O sa moa lava ia a o le sapati, le e sa ili le fale tā puai, e ulu fale ma si I taulanga I a te oe. Le o iai le nei tai au, o tasi moi moi ai le finangalo mo mātou loto, le tua o auvi inga, o lau taulanga, le o i atu le nei tā pua inga. Whaaftai le ie, e le I whaingofie le nawa yasu, fe au mga luenga, o a mātou whanau I te tonu o whale aonga. E o foile, o talawaitau ave o mātou te māmati nā mātutua. Le tau singa foi tua I ainga mawhale. Le awa, maua foi le tala I le nei tai au lo iei stasio le whanau, o lo whata o tolia I te tonu o ai o ngasi. O nisi foi le tua, na whaina mai I whalewe lave le maalo fia. Wa whaina I nisi o tō tino. Ai mātou te tonu le tua, te leo tau ma mao lava mai mātou. Wa umane e ta pena ina le ala I mālo. Wa umane e ta pena ina le mātou wha moe moe, pe atu ta ia I mātou I whita matu ngā o le ola. Whaaftai mo lau whi le mū le tua, whaaftai mo le mautinoa, a wai te le tu la fo ia I mātou le tua, I se teimi, po o se aso lava I tasi. Mātou tatalo I le anganga whatau anau le tua. Aune I o ia le mātou oli ma le mātou ola tatonu I lau fio. Ai a mātou whaafsanga I mawhainga tau le ola. Ia whaile nāma lu I tau. Ina ia tūli vai a tili ai le mātou wha moe moe, ma mātou tūli I lau fio le tua. E le eise tō mango le nei ola, wa na o oe le tua le mātou te mā. Whaailo mailo whai me sili, I to tonu le tua o whainga tāo le seni soi whanga, ua whaafsa ngai mai mātou. A vea le pa ia malo ma malu siri ese,
O le na whaalia e ala ia Iesu ke riso. O le na whai mataulanga. Na pai le tunga mau. Na tānu mia. Ai le na toi tū. O le ato manino le tua. E le ise mea whai ngataha i a te oe. E o lawe le maliuma le oti. E te manu malo ai le tua i me umba. Lo mātou te talo. O le whaasifo le nei nu. O le aulu sisina le tua. O ta māmati nao le ekalesia. Mātou momoli le tua i o a aolofa. Pele i o mātou wanganga. Alofa ngia le tua. Le soifua wa tusi matua ina. Wa whaatutunga tai le tele o aso mateimi. Ono o ngase ese wo ia le malosi. Alofa ngia ma whaafu i la tau le tua i au wha malolonga. Whaafo i sia le soifua ma le malosi. A wā mafutanga i ainga. Au o le whautua ina o le ngā ruenga. Mātou te tatalo le tua. Nisi olo whaatu otolia i te tonu o mauta ngase. Whai wāwenga mai la ua fio le tua. Whaatu la ia o i la tau le tua o le soifua whaatu o tua. Wa awala mai aila mātou malolonga. Mātou mana tua ma le alofa lau e ka le sia whai malanga. Nisi wa le mawhai na whaatasi mai o na tua noa wha le ainga, wha le ngā luenga. Ia i meisi ai o fuafuanga lawa ia wha le tangata. Ia iai le anganga o la ua fio, ma le alofa la vea i ala uma. Wo ia fo i mātou le tua, ia le mafutanga o le maliu ma le oti e peo na motu si ai, vātu na nofo ma ainga. Mātutu inatu le tina matua i ato eiva, ia ono si tua ngane pele i ate ia. Nisi fo i mātou le tua, ia lo mātou loto wha vau, ono o tō tino maelo mātou masani mai loa, ua motu sia le vā, ono le malanga, le maliu, ma le oti, le tua wha maise, ma e wha mawhana whana. O le nei vai aso le tua wa mātalia, ia lima taitaina i mātou, ia sulu ia lo mātou pongi sa e lo malamalama, ia mātou tā ofi le tua i le whatua tua, awana i wheme ai i mātou i le mātou sāwalinga. Alu i tauina i mātou i whitao le ola. Ia le tua le ia se tō manga e o malaua fio. Ia o ai i mātou le tua i a mātou tatoa. Maua le loto tele. E whaafsa ngā i mawhainga tāma pupua ngā o le ola. Mātou tatalo mo a mātou whanau. Ia leo ina i lātou i tūlanga umaa. Lātou o mātou whaafsangai, ia e sili mo i lātou wa tu atu. Le wha moe le ia sa ili lo lātou manuia. Ia iai lo file muuma lo wanga le lei. A ia wha manatu ia i lātou whatu wa umana tutoina. Ta tālo fo i le tua mo tama whanau le atunu. O lo i ta whao taua. Wa ofo atu le soifua mo le malosi. E tau tuaina le nei malo tele i Amerika. E ala i ana vaenga au. Lelie, o le popole, o stasi leo natura o le tangata le mawhaina to esea. Au la mātou tatalo i la ua fio le tua, ia malu puipuia i lātou, ia toi whaafoi mai i lātou i lau file muuma le manuia, i le tāpua inga o a inga au lotu maa fio anga manu. Sau se teimi le tua, sa ili so mātou manatu, sa ili so mātou taufi, ia a wā fionga pa ia o laua fio. Ia o ina i mātou le tuani a wala. E pito sili o na whainga o fie. Ina ia mātou tau fi mauma whao ngāma le tatau. Ia wale sāwalinga lawa ia o le tangata. Ta mā mātou tatalo i le whatu ese. Wha maulalo i laua fio i le neitu la. Po le ale wha maoni ma le mawalunga. A o le tū noa o lo walofa tau muli mo i mātou. Talo whae le tua, o le whape nāla mātou tali atu. O le upusa o lava ma le wha maoni, ta māua mātou sala. Te leo temi wa whaatua tua na i lau whinangalo. Ai wa whaia lava mea i o mātou lotu ma manao. Ai wa vea la lea maala le tua, o to i lalo ai mātou i le fili mana au.
Malu ave I fale I lo finangalo te ma. Le se ma le sala o lau nuulotu ma sa mo uma. Ai vai sau ina pe I mātou le soifua ma le ola. Le tino ma le toto. O la mātou wali o Yesu. God, we pray for your endless blessings. Come to us. Unify our indifferences. Mend our brokenness. And restore our faith and our unconditional love, not only for one another, but most importantly of all for you. As we take path for this week's journey, take hold of our hands, God. Lead us while we follow you to our path of blessings. We silently ask, God. We silently ask. Let us be better stewards of you. Let us learn how to love when it seems impossible. Let us be able to forgive when others aren't able to. God, let us be Christ-like figures, Christ-like characters, and Christ-like images of you for this world. O amatu tatalo ia le tua. Fa'atasi ai male manao lasi male lilo o lo I totonu o loto mawhinagalo. Tu inatu le suafo Yesu Kiriso lo matu a li'i fa'aola. Amene ma amene. Se lau se fulu marfitu, o le pese I le tua, se lau se fulu marfitu.
tai au. Tu sai foi mal fasino ala le kale si ala i lana tusi fai tawasu. Ole Evangelia Ioannes funmaliva. Ioannes funmaliva ole amata mai le tatu fai tau mai le fai upumamua. Se io atu le se funmalilima. As usual, we're continue to follow our church lectionary. Our book or scripture reading for this morning is found from the book of Matthew 19, verses 1 to 15. We will read responsibly from our Psalm 1 Bible. Mateus funmaliva, tasi se otulis funmalima, fa'afonga mai le afionga pa ia le tātua tua. Wa faiu e Yesu o ia upu. Ona tuua lea e ia o kalalaia. Wa o atu le lau ele o Iutaia i talatu o Ioritana. Ono mai ai lea ia te ia o Farisaio. O tofo mai ia te ia o whape mai. Pe sa ea i se tasi o na whaatea o lana wā ono o mea uma. Na ia whetalai ane foi. O le mea lea e tu ua ai e le tane o lana ta mamalo na tina e whaatasi ma lana wā. O na vea leo i la ua a o le tino e tasi. Na lātou whai mai ei lea i a te ia. Sea foi le mea na polo ai mai ai mose. E a vatu le tusi a leie. E whaatea ai i a te ia. O te whai atu fo i a te outou. Ai se whaatea i lana wā, au le mulilua ia. Ma whai a wā i sitasi, ua mulilua ia. Au whetalai atu, ia ia te i lātou. Ele mawhai ona talia le nā upu e tangata uma. O na oe ua fo i nātu iai. Fai tau se funmalima. When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and he went into the region of Judea, to the other side of the Jordan. Large crowds followed him, and he healed them there. Some Pharisees came to ask and test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?" "Haven't you read," he replied, "that at the beginning the Creator made them male and female, and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined, together let man not separate."
Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hardened. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery. O pole tua, o polo o amai le fasinoala le tatu tu sfeitawaso, ia tatu te mafaufau ai mamana tuna tuai awala nei tai au maleaso. Le tua, ia foa i mai pea le poto, fa malama mai o ia winga, o a foi la foi se au ngā o le nei foi tau o mātu whalangolongo ma foi tauina. I le iau ngā mo le mātu wola i aso fai pēa. Ia iau ngā me uma i le foi e se vi inga i lau fio. Nei masu uma se io i le whaavavau lava. Malo le tawatai. Whaafutai lava le whaamālalosi le tātu tāpua inga le nei tai au. Mai tau atu to tele lo malanga. To tele lo ngā le lue. Ia o leo lo wa aia lava pele sang-sangi mai peo le tātu nuu. Ai mesi o tātu tau ainga. Wō mai e masani. I le tātu tāpo inga le nei tai au. O le launga. I le suafo le tuur te male alo ma le angangpa ia. O lo o wha matua i le tuswhaitau aso i le 5 ma le 1. I le matau pusifun ma le iwa leo le mātaio. Se toi wha fongatasi a o whaitawina. Mai nei e whetala iane foi, o le mele tu ua i le tane o lona tamama lona tina, ai whaatasi ma lana wā. O na vea leo i la ua o le tino e tasi. O lea i le toi to lua ai, a o lewa tino e tasi i la ua. O le nei, o e ua whaatasia i le tua, o nei whaate e seina stangata. And said, for this reason a man will leave his father and his mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one. Therefore what God has joined together, let man not separate. O le manatu au tu, o lo whapena, o lo whapeina, mai o le, tu la fono whaingata, ia male alofa e tatau. The tough law and the proper love. Topic of marriage and divorce. I've never imagined myself preaching a marriage and divorce sermon on a Sunday. It's quite awkward for me, to be quite honest. But being given by our church lectionary for today, hey, why not? Let's try something new. Le tātou matua wha mai e whātatau le sakalamento le whaipoponga. Our text, as I read from chapter 19, verse 5 and 6, they're words that defines the actions that are taken on the sacrament of marriage. Whaipoponga. O tele na tātou mōli mawina le whamoe lea ma le aso fia lea o le whaipoponga. I le tu whātasia o le urungali. O mai tawina foi o tātou teimi maso. Wa ea e maa walunga foi sa whiwhinga o pa i o ainga. Ia i me sei foi le au mea mamai. O wo sili o lawa i le tamama le teine whai poipo. In marriages today, there are so many preparations involved of this sacrament. The groom and the bride, as well as the wedding parties, they make sure that all their I's are dotted and all their T's are crossed for a wedding ceremony not lasting probably more than an hour. But when they engage themselves on this relationship, this covenantal relationship, the covenantal union, they have tendency of forgetting some of the vows that were exchanged and spoken that day. Sacramento le whaipoponga, marriage. Le whaipoponga le mea alofa mai le tua. It's a gift from God, people. It's a gift from God. See, couples need to be reminded of this fact daily. We forget about this when we continue with our unions with our significant others.
we forget that it's a gift from God. Some can testify the truth of what I'm saying. Marriage is a holy matrimony. It is a covenant formed before God. It's instituted and regulated by God's commandments, not man. O opu, fasinoala, o tulafono, o apopoinga, e whaavai ai de sakalameta leo le whaipoponga. Ile nawa I teimi o le au yutaia. Ile au yutaia o se tasi leo sauninga I pito sili o na tāua. Pito sili o na manaia o le whaipoponga. Ile au yutaia o le tāua I o le whaipoponga. They don't take it lightly. Le lātou tartonunga. E tu tusa le leile sauninga o le whaipoponga. Ia, le whengainga le wosia I le tane ma le vivine. Ia ma le o singa whengainga le tuo ma le nua le tuo Israelu. Whamai o le whengainga e tau sisi le whamauni. O le whengainga e tau sisi le whe oiai. E tu mau I le whealolo whai. Ma le whetau siai. A sili ai le whamanga loai. Au nā me uma whamai e taula me uma I le tua. Ia e pangalea. O le nātua lava ia o whaanga solo pele ola ma le soifuanga. Yeah, as we all know, I le tu whamaunga. E iasu o le lei. Au iei fo iasu o so wai le vasa. I le vāo le tane ma le whawhine. I lau you Judea. They had 2 schools of rabbi. Te leo tama matau le lea no e a ongai. O le aonga mo mua was a school of rabbi of Shammai. They taught in this school the views of, it seemed like the woman was always the bad person in the union. For mai o le sasi, ma le whale tonu o se whengainga, o na wa le wha maoni, le tina ina wa mulilua tu lau lava o tautu pātina. Le tala noa le Rabbi Shammai, le aonga leo le Shammai. For mai le lātou tau whinga, if you hit the age of 20, o tama taulelea, you must marry. Ele o iei se whamatala fo inga le petea lo fai, has nothing to do with it. Pawal me, you must marry. O lo latu tau sisi le tula fono fo ila ele li, fo mai a tupu o lo lama whanau. So they say when you hit 20, yeah, just go and marry whoever. Le aonga le nao le Rabbi Shammai. Iei fo ilisi a school of rabbi e ta'u le Rabbi, the school of Rabbi of Hillel. O le lātou manatu. Ia o iei fo'i ma teachings I o le mulilua, ia e mafua lava ono tina. But the second part of their teaching is that men always look down to women. To low lava tu pao to tina. Back then, men's view of women was very low. A wife was bought. They were a possession. They were a property used as a household drudge. Ia lor fia te a ese loa. O a onga I e lua pe no taua o le Shammai ia male Hillel. Let's go to the background real quick. Background of that story now. We have Jesus walking on nutshells. Jesus being popular everywhere he went, but at the same time he was seeked out to make a mistake. O le background le ye le tala lea. For mai lola ia le tala, o no mai lola au Pharisee. The Pharisees came and tested him with the question. For mai le fasili au Pharisee na fasili ngia I Yesu. Yesu e. Se fa sa e se tasi, o na fa te e selo na va I me uma. Jesus, should a man be allowed just to divorce his wife just for any other reason or every reason? Manatua, lewa, mori mauma le motu o tangata iero tau muri matau au fia.
I le fesili leo Farisaio leo tu ia Yesu. They wanted him to make a mistake in answering this question. Ele fesili. E fa e se tasio na fa te eselo na va I mea uma. O I lato uma le na onga uma ya onga ia luope na uta uma famtalaina. So they knew very well. Jesus was basically in a no-win situation. If he chooses Shamai, ya o le vai maulalo na I le fine. And that wasn't his lifestyle and his teaching. Why? Because he preached equality. A alulo la onga leo le hi leo, ia o le mea tasi. Au fesili e wha vesi tangata. O fesili e wha malepe a inga. Jesus was in a difficult predicament. Why? Because lea lavo tau lama lama le li. Se I se mailana tali. O na mo lia I le I lumo nuu. A tali la onga la usamai. Ia pe ono taua. Uolo palaina na I fine. A tali fo I le manatu ala uhi leo. Ia watili aina le fata waino na itila. But let's just visit how Jesus answered. Jesus being Jesus, he answered the question with a question. Haven't you read the scriptures? Haven't you read the scriptures? For Mailetala, God made female and male. Jesus brought his answer from the scriptures. For my God made male and female. For linga mai e tumwa I tutusa le tane ma le fafine. They are compatible to one another. Na fau I la e fitausiai ma fealolo fai. Ia maua le maftanga le feoiai ma le fefa mangaloai. They were created to reason things out, to reconcile their indifferences. It's something that doesn't happen overnight, but it's worked on in lifetime. Savanoa leleye e moa e swallow pule ele ta mama le tina. Se o mai e sa ilif so swani le tua. Tali Yesu ele upo le whengainga covenant. Whengainga le tane ia mo le ava. For mai ua whatusa I leo singa le whengainga a le tua mo le nu o Israelu. Mai o le whengainga whi pale pale ai. Ma whi malama la mai. O le whengainga wha mai e whi ofo whai. Ia ma whi wha mangalo ai. O tō umai au ngari. Tu lau lava. Wha mata o iai traiti e te tonu le tō whengainga. O tō soi fuama tau sisi I traiti e peona o wha leo ina ma upu ia. I te tonu le whengainga. Ai, whaawau le tala. Wha mai le tala Yesu. E lo o tau. Se ua whainga tā le neima tā upu ia o tau. Tau te le malama lama. Farisaio, e o foi o tau lau iutaia tau te le malama lama. Why? Because ua maa'a o tau loto. Ua maa'a o tau loto. O lisi le mea o loo wha le tonu ai maftanga. O isi ia mea e malepe lepe ai ainga. Because we're so stubborn. E le fautuaina. E le talia se so swani ma se tua lalo. Manatu a tātou ia ta mai pule au au tātou I mea uma. E o fo I naiti na o manatu fo I o tau se whataitai la o tau pule. Ai wole o tau iei se swala o pule. O mai ena nofo whaatasi ma swala o pule ma sa ili to manga ma so swani I le tua. Mana tua le tala ia Iosefa. Iosefa le tamao Yesu. Mana tua le teimi le no o atu ai Maria ma whaailo ia Iosefa I lana tō tulou.
Si le fia le le Iosefa, he's not responsible of this. E leo sana tō. O le tali ma tūlanga wha le tūlafono a mose I mea ia. Ma ia ave le fine ma whetongi mai na I oti. That's the law. Ona sa wai leo le tātou manu lauti le tūlafono whaingatā. The tough law. But what did Joseph do? O Iosefa foi na aunga le au Shamai. He was in the school of Au Shamai. He attended that. He graduated from that. So he was very aware of issues whapea. E loa fo e Iosefa ana o atu le whamtalanga le I whafo. Ia on whape nana tu oti siona to luo Maria. Au tu la fono. The tough law. Au le ale anga Iosefa na whai ei. Whamai wale tau sisi le tu la fono. Ai ua ia tali atu le alofa. The proper love. There are times where we need to balance things out. E ei foi te mie e ufi ai le alofa le tu la fono. E ei foi te mie fe ese se iai I tātou whaalunga lii. E o foi tātou mātua I o tātou whanau o le vāwso tai o le tangata I le tangata. Tāua tele ia Yesu le mele o le whengainga. Ese I le tāua ia Yesu le mele o le whengainga. Ai whaingata fo ina tātou tau sisi le whengainga. Pe a whai leo lo maa a peo tātou loto. O le tualalo le nei tai au mo oe maa uma I tātou uma. Yesu ia le loto maa. I le alofa wha le tua. Le alofa pen wha I loa e Iosefa ina o atu le wha mtalanga le mea tupu ia Maria. Fo mai ea, ua le ia le tau sisi le tū la fono. Ai ua ia o pongi le alofa. Ia tātou suia le lotu maa la o fiae. E a mai e wha mawhana whana I le tasi le isi. Po o awhi tāmatu ngā o le ololo sa ngā I maritangata. Le e matala I a senga me umha. Pe a iei le alofa. Tala noa Yesu I whengainga. Mai o le whengainga o le vāru ngā li e le mawhaiuna tatala I whaavavau. Because that's how God created marriage. There is no divorce when God does a marriage. It's eternal, everlasting. I whaavavau. O lana sila mai fo ile nā, ma lana vaai mai a oe maula osi whengainga mai a. E whaavavau le paanga lea. Au le fasili, ma le tua lalo mo I tātou uma. E le ngata mo ngani, ai o lava I tātou, whanau le tua le nei tai au. In our relationships with one another, not only with our spouses, with our children, our family members, even our church members in our community. Whaamato iere fi whaamagaruai. Whaamata lo tātou tau sisi le whealo lo whai, ma le whe oi oi hai. Whamai a Yesu. A tu le tu la fono, where was the eye for an eye and a tooth for a tooth? I le teimi na lato tu oti ai ma whaasa tauri na Yesu. La la le me wole tau sisi le tu la fono. A whamai le li, I wha mangalo i lato. I wha mangalo atu i lato. A wā o lato le loa le me o lato whaia. Whea ngai ngā. E sei alo na tā ua. A whaialo I eise a whaina. I tūlanga o whea ngai ngā. O le vātu na nofo o oe mau. O au ma oe. Tā ua I whanau. Tā ua I tā ainga.
Opu mawalungo le nei tae au. Fo mai o sefa. Tau sisi le alofa. E ufi me uma i le alofa. Ia whaalau tele le tua. Lona fina ngalo mo i tā ua uma. E ala i lona nganga pa ia fsoswani ma whaapapula pēle mtaupu. Ia awale nei tae au ma le tātu folasanga. Ia tu mau ia te ia lona lava vinga. Nei se yo i le whaapavau lava. Amene, se lau ono se funu malfitu. Se lau ono se funu malfitu. O le vinga i le tua.
le whina o le tangata le tua, e le uma, e le whaititia foi. Mātou whinau pēr mo mesili, ai mese ai le ngā luenga ua tuina mai o lātou au mo mātou limba. O le ala le ua mātou lau tutu ai. Tama, stasi le o whinaunga. O le mātou whaitaulanga i lau fio. A wale wha lau te leina o le misiona, ia ma whe au o lau e ka le sia le tua o lau taulanga, ia whaapa ia le nei taulanga. Whaapa ia i lātou o saunia, ma i anga le leima wha manuia. Ono Iesu le ke wiso wa lātou ai la mātou whainga taulanga. Amene. O le pule ma le wha malu le tua le ua. Tātou taunu mai le nei tūn la le sauninga. Sauninga pa ia na sauninga mamal. E tūn la ia i le ava ma le wha alo alo. O te manatua. Tao to i la to'o le tautai o na mō. A wao le wao. Wa i le toa li. E tala leima le wha moe o le nei asu. Ia lewa tātou moli mawina. Le matai tufunga le tala le lei. Le matai tufunga o manuia. Le ta male alo ma le ngang paia. Te manatu fo iwa. O tau tala. Ulu tufunga wale wha moe mawhaiva tausi o le kālesia. O le inga lai wha fo i le tua. Wa le ua wha fufonga pa i o le tātou nu. Wha au tāua. Eina i tai tunga iai le sunga le toina. A le wha fonga fo i a Samoa. Ma lo wha tai. Tai le kālesia on sa. Ma lo wha ma los. I ana to ngau fo i le nea sa. Ia ele tula foina i tātou ele tua. Nā vai aso tātou whengai ma whamoe le puleng. Ia le to e taliu mai whanua le manuia. Ia le kāle sia foi sa whamuli. Whamalo whaftail tā pua. Sa wala le whaingofie. Ia leo to e tātou wheloa ia tēna fau. I le alofa ma le anga leo le tua. O li le ngang whaftail au sunga le toina. Ia wafoi le whiau le ne aso. Whamoe a wale a tātou nu. Ia leo whafonga nu wale whiau. Tau ina alofa le tua whatu le malosi. Ia wale ngā luenga lo whengai e pēr. Ia mese whaiva. Ia i le aso me le aso. Moli le ngang whaftai. Ia a wale whamoe tātou whengai ai. Sa vala le tele waso. Ia leo tātou wheloa. Ia na mlanga le tō tele. Ia le tuamla na whaimesiri leo tātou. Tini mai le nei vai tau. Wa ngā il whai whaifo i o le nei tausanga. Ia lo tu mau pēr le anga leo le tua le pai o le tātou nu. Anga le tua i fufuanga. Whaiva toe le nei asu. Lo whionga le taitei whono ma laulau a whono. Ia mese fo il whamoe le kālesia. Ia i le anga leo le tua. Ia ngai au tu foi. Whamoe me laso tāua o whanau. Ia tu mau le file mu o le tua. Manuia lo sunga le toina. Tinara ngā luenga mese ta mama tina matua. Mese o tātou malo. Whai on tātou. Whai tau langa i le tua le nei tai au. Whaftai. Ia, ele toi whaasilia seisi whaaptalanga na ua o atu le. Leo te ti a kono ngai e fo le alofa le tua ma tango fio le nei tai au le. Upu peon mana vaina na auna whaaftai tele. Tula iatu ono tātou la fonga mo le nei aso. Nei se nei vai tau ma nei masina.
mafoa ia ua le tātou whawhenga iei ma le tausinga o ngā ruenga, tātou tamā ma le whanau, ia mo se fōi o laflafonga i vai asu taitasi, tātou sene, ma tonga o fia fōi le sene le nei aso, unto e sea nisi o tātou e kāle sia, whaafitai o le maua se leni, ua lava le tausia inga o tātou ngā ruenga. O le mea fia forfolatu o le tātou fontanga le kāle sia, whatau nuu le aso le pēa maea tātou sauninga, e ngā solonga fufuanga nei masina. Ia, sauno atu taile ti a kono lo tamaiti, e foi maisi mea lo fori mai awa ia oktopa. E fufuanga tato e kale sia mo ngā solonga atu fai ungo ngā luanga nei tausanga. Uinga mana o mia tato e kale sia o ilava e tino i mātua ma tā whale o tato e kale sia wha mole tato fono nei. Mana o mia la uai tato fontanga. Ia ua mo fufuanga tato ngā luanga nei vai tau. Ia, o to so atu le mananga vai, lo fale atua, whamanuia tātou tamā, whamanuia tātou e kale sia. Ia muisio sa mo potopoto nei aso, ia marolo atu whaftai. Mamoli atu le whamaloma le whaftai le kale sia, me se foi le whetalainga le fionga le ti akono teitai. Ia ua whai ma whonga moli o le paia o le ngā ruenga, me se foi sa moa wa ma fai na tātou whatasi. Ia wale anganga whaahilo le nita oai me se le tō laulaunga o whamanuianga. E whaafitai malole o sai. I le tātou ngā luenga pēr na māua le saunoanga le laulau a whono. Ia o loo whaia sina tele o tutuangia o le ngā luenga le nei foi vaitau. Wala ua tuai ma loo whaaloalo. Ia lava maile le maupapale le paia o le kālesia. A mai ale whamoemoe le fionga le te whono ma le laulau. Ia ai a ngā i tātou whanau i whele. Se tau ma whai atu le tātou ngā luenga. O le aso Samuel Muli o le nei masina. E o loo tā ua le Samoan Stewardship Sunday. O lona masani e le lotu i le lo i California. Ia o lotu ia le lo i tutonu i California ma Nevada. O loo whai mapaanga i le UCC. E au ai le whai ngā taulanga mo le UCC. Au Yesu tauwhi. O leo la whai mai nei a tātou. Le tātou lava ia le Stewardship Sunday. Ia o tātou au lotu. Ia ma uso au lotu ia le UCC nei Las Vegas. O lisi le fufuanga sa statement o talanoa atua ile le mamalu le kalesia. Ia le leile sa uniuni mai ai le pa ia ma le mamalu le aufia. La Samuel Muli. Ia whai le Samoan Stewardship Sunday. E le lotu mai o tātou uso o kalesia ia. Le sunga ia kelemete. Ma le kalesia o le fola. Whapea foi le sunga ia whaletufunga. Ma le kalesia o le matangofia o le tua. E o mai tātou le lotu. Ma whaitaulanga i le tua. E ala le UCC. Ia i le aso Samuel Muli le luas fulmalfa o le masina o Septemba. O tūlanga masani ma tāpenanga masani whamanmole le mamalu o le mafutanga o matua. I alo ma whanau e fia papatiso o te walo. Whamanmole wha o mai le information masani. Se i tapena i le tūlanga o le pepa papatiso. Ia owane i eise a whaina le foi sauninga tā ua. Ia ma whailo mai le pa ia o ainga, a iei tauloto o ainga ma whale, ia whailo mai na ia whapipi atu le tātou purtini, ina ia ngā solo mali ere tūlango le tātou tāpua inga. Ia o le avatu isi le ngona whafutaila whaipese, ma lo le saunia le lei, sila le tātou purtini, ia le oto e matalia le tātou aonga tuspa ia solulu. Ia o le asolua le whapea e toi o mai eile aunga sama le au televou. Ia o le a tapena. Tapena whaatasi uma le rotu ta meiti whaatasi ai ma le whamoemoe lea. O le sauninga tu whaatasi mo le Samoan Ministry. E o whaatasi ai foi ma le au whaipese. O tātou whono tatalo i le astona i whamoemole. Ia o le valu le tae au lona i tūla masani. O le whamoemoe le nalo lomi atu o purtini. Ia i le astona i le auauli. Ia e le leile whaangafua mo le neiva i teimi. Se i whono mātou mo le ainga whai aunga. Wha mautu le polo kalame. Ono le wha moe moe o alo mo whanau tāpenanga mo le lātou aso lokta meiti. Ai ave ia lo leo e whai masui o le mano whanofu atu i le ngā luenga. Ia
tu sai foi ma la o tu tau singa. Wale ngata le tō lau i le nei tai au pe ona o tau whaafonga ma whaalongo ai. Ia ai le i tu mamaina le fionga le teitei fono, le pai o le ekalesia le amatanga o le masina. Ia na ta o au mai foi le tonu afe susani, tu sai foi ma le tau singa o i maua. E le mamai le nofu atu i le ngaluenga. E le tu whaaleilonga foi lo o tau tinga. Lo o tau wanga le lei wa maa walunga lea. Ao lo tau wafu le lingi wa pa ulawa i le ele. Pa ulawa i le ele ma lo mauti noa o lo pupula i fafonga le tua. O le tua le o le manuia e mātuli vai ma tatano ta mawhai wawenga mai le lato soifua taulanga. Lato soifua tausi whea ngainga. Le tangata ese lo o mau ma i lato. Ia i whape nane e anga le leima to e wha manuia ia i lato. Mai le taele o le fatu ma le langona a watu ai le mawhaafutai. Wa le ngata o tō mamanu le paia o matawhale ai mesi ai foi o ainga whaupopo e o lava i ala ma whanau lo ngā luloe. Ia lena le liwa i foi le paia o le ekalesia. Ia na a mai foi se mea lofa mo i maua i ala i lau televou. Whapea foi ma lau fai pese whaafutai. La o tau tausi whengainga. Le tua whaifo mai langi. So lātou manuia, i o atu i whale maainga, o lo sosia ma lo tamau ainga, ono le tausinga o le ngā luenga, e whonga ile nei tai hau. Manuia tele nei vai aso ma nā alumanga, ma ua le finangalo i lau fionga le teitei fono, ia wale mafutanga whale e kālesia, a o le mamaluma le lau tele, tātou wheiro ai, ia vai aso o mamue le tātou tāpua inga masani, o le a whaiu, le sauninga i le tatalo. Le ali e oina le o ato mai le tino le ngā luenga a lo whatu mulia i mātou i le anganga o lau wafio. Mua mātou mōli mawina ma whaalongoina le mamalu ma lau pa ia siri ese a wawai mai pēa le tua wale sāwalinga mo le neiva yaso. O lea wa whafola atu i o a aolofa ma lau whaafonga lo lātou tau tinga. Le soifua whai taulanga, ai meisi o le tau singa le tua, ia o lau auna vai malon whatau waa. Ta maa ia mūle lātou taulanga, ia iailo wanga leima lau whaamanuia, e tali whai tau waile maa walunga, ia e peona lātou a au maa fola mai ai mo i maa ua ma le ainga. Ia i ngā ruenga tatoe, ia ai meisi ai fo i le fauta ape atu, a wafo i fe au mga luenga o le neiva yasu. O le mātou ta talo ta mā, ia tu mau mai le nei mafutanga. Ai meisi o lau whana uma i le lalolangi, le manuia ma le file mu, o oe le tua le mātou ta mā. Le alofa sa ili lo ta oto ia ke viso Yesu le mātou whaola. Ai meisi ai le tuwalalo lo wanganga pa ia i mātou nei se yo o lava i le whaavavau lava. Amene.